Nicodemus na amaso. Nikono na Nikono ujitum. Me di angasa. Ah okay. Nicodemus. Idi we PV been a lunch mama. The year 2000. Yeah, what dear. Ade am fan to unkura brimu ana. Me papa mama Patrick. Azompe. Ti me used to do baby na me hanso me dem de bae. Na wo de ne Nicodemus. So de mama na me nya we. Well, yeah, two din na nya we. Nya we me nyini beto. Ti me nyini na mpe de me nije ho. Hey. Nicodemus na Billa Kantanka. The whole Ghana o petre awunya. Hey, I didn't know until. Akoma FM 87.9 Kumasi. No, Nicodemus there. This is all kind of Bible. Na just say shia. We say shia crowd so I just say nya obi oni mu a. Anyway, that's fine. Me who so so be dey sir. E Kumasi ha. We say me hwe na kira kwa na me ni shia. Am so kronom ho be. So some Nicodemus fan club. Nana, memo, yamo abaso ni mo tinko. In fact, it does. We ya award a Ayiko 2026 Heroes Award. Bacho eni emudu pa na ohwe flags ye wo ha UK de ka ho. Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti won so ni mo ma me na mana atiecho here. Into Divine Key Believers Network International. Abone Prince Hampel World Outreach UK, Divine World International Ministries USA. Nana, ebo abaso we award penifo de bo abaso adwuma. Why for years. For years. Nana Billa Kantanka no. Obo nyumu no. Akoma FM. Me hu yemi de I used to know 4 years. Jenny no ye Jenny a enye betew. No bi ba ya adwuma no aye consistent na why relevant. Enye hwe, o de enye hwe obi ni one way na into the dru baby o say ya ye be pija. Nana, what is it? Ye bo abaso de but tell us about sa award ya. Penifo Ediama way. Sir John Medasi, na minchie tiefo nyina ha. Da bia ya asema metaka ne se, onipa ya de a osayiye. Ti se de obi yeso ni na pese obona abaso a. Ye mfa ne nwura akansi. Akoma FM 87.9. Ma nominate you. Mu ye nipa be nsia nson. Nti pese wunya award na ma nkofo nto aba ma. Sa de ne mempe. Esan se e bia na me se fata se menya. Enso minister am de vote 20 ne ya mfa ma me. Yeah. Nti eno de me se mempe bo ma brabo. Na osoma me som no. Me som e ma me nyankopon. Me som e ma me man na me som ma me ame ho ene me daachi. Nti bi di akoma pa ene ye adwuma. Enye award nti na me ye adwuma. Yeah. Nti we na me nim ho hwe. Me wo ho na me nya akọ. Mso mo pem picture ya de. Nanso the picture nso de obi request ya ana chirasem no. Akoma FM 87.9. Omo de for hini bia me nim no so. To hini nso de sanse me nim no nti na me nti me nye ho akini. Nti ni tietia an se dwumaku person bo abaso nti mpo picture. Ene se me send man no. Me wo ha na obre me poster as a flyer say eneti. Nti no na me nda na dwumedie no e course. Eja me koya omo anu asem nyina ne se omo adi mechi ache. Se ne mekuta adadam ye tete nwom no. Yeah. Na mabo nti so hwe sokora bo se omo de inshira be omo ye inshira FM na Akoma FM se Jenny no be bia. Se omo peso mo kire se omo etie mi a Akoma FM 87.9 Kumasi. And so with this abasuboy. Wow. Wow. Yeah. Yeah. And Billa de say de atia no say nyina no. Usano. Ai. Say na person ka. Say Evans no 4 years. Me share and Billa no ye baby a me start tie no de. No ye at bibi ase na de concert ana me kan say. The person can be no you concert to radio. Any nam di radio. That's what I said. Yes. Yeah. No kwa nem say. Yeah. Ma me mo asema mi ura krob ya sante kotoko hene. Ura me ka 1996 na me hu no. Na bi o frame o sma me ana so obisa bibi kura na me de sa
nkomode kasa no na me no de yenti tabia na so me na negi sa ti we no se ne a wo hu sire die so de call radio so mankofo enso so ani gibi ti afena na napoku radio mercury afena no mo bot test 2007 1997 be November mo baby ana se tenapoku ba na so onua abranche ni hu ani kapanti uwie radio na afa no koso na kwaji February 1998 na me start kasa radio so the same that's Samant na am dia ajabo oh okay I see na me start kasa we are now sat here na mo yes how you know yes inti me ni AK47 ni free program na fine time yeah inti enu achi 2001 na mo be invisible na me call ho invisible na me start ko bonyum yes start your patase kwachimafo hospital no na boy say ho na ye achuma rural bank sa building na ne wo nti ho na me ko start bonyum sa bra na cassette na nambo no radio Akoma FM 87.9 2003 number Love FM na ho na me de entertainment na nkasa ebe ye adwuma ti me ni Kofi Diakwa ene kwa me na sambani ne free program no ofie ni fie Kwame na no wo NJTV na minim so da so ho dia on cran guy okay anyway my hu na yi or station be eke so no so o peace eke so na say minim so da so dan so yare o yare ka plenty eke o yare but me sure say be our sabab full time 2003 na me ba Love FM Akoma FM 87.9 Kuma radio so be ye da ma nti sabra wo ho na kwame yedi nkrabo awura me ba ofini fie so wo ho na Frank Taylor ba and the Dusty mo no mu nyina no mo ba so near the agro timi de runs the agro timi de allergy grizzly the agro kai your voices no come out a whole story what system no no ene the agro nti emu na sai no radio TV awards or ye that Charterhouse and organize ye ni nya entertainment program of the year okay. On radio. Okay. Sabra ne compete with Kwame Dinkra. Yeah. Nti na jambo so wo tech. Hey. No so yes ani mani bi ne ade but jambo. Ya titi mu kra. I see. Nti ebra ya invisible multimedia koto ya mba dan ni nshira no. Eni yi me free love eko nti year started test me na me di kan bought test me bought 10 hours first day test me bought 10 hours non stop then na spanky na ne papa ewo mo koye yi okwa to mu ja me ho me bought be 7 hours na Jamestar ebe je me one hour James how are you can you see James so by OPR department OPR can you see yes I mean yeah ebe je me one hour ma me ko didi na me sabeto aso nti mu ko yi ne beto na mda so bo wow nti mu no mu di create time ma no mu yese de na na so me de adadon mani che ho nti me born Sundays ene me consistent say me boya man tumuda man ko live da all years am de yejuma ho nyina no me ka me be ware me je live me try to use na frame say memra nti man ti me an spend me live nyina nyina me ko me de only live am ko multimedia eno no man ko bi da na di to mu na we free course river me ko Akoma FM 87. Odi abepie ha no sa Billa no nana Billa Kantanka no de obonyum no one voice Nana Bati oh okay Nana Bati no o de tete oh okay tete ono no ne nana kwa me bonyum asoko no fue me so said yes oni mi didi bom on to sa part no ene dia wa ya nana tufu akwara no na oba nana tufu penasem pa to wine se ne ba ntumu frɛ na tete nana ba tete okay nana ba tete no ye nana bati okay na aba be anything jo na yes popular jingle pa on radio popular jingle pa oye no I'm say June 2005 wow menya jingle bi anka ho bi I see that's not relevant and ya so trans ya hobo ana Billa Kantanka no na say obi a de opa obi pe panifo nyina pe kwara ni nyina pe biara fa na somra bratifo de na ye frɛ no nana Billa Kantanka no ono ye program no mutie no eno bi susu pe nana Billa Kantanka
ɛna na sɔfo bi nim pepa na me nam host no nti oba bia o se boy no ma me ansa no ma start na me nua kwabra san so pe Billa nti u se Billa ne kan tu ono ko aka one na second one me no ka bo tu se no mood ene ja ye de enemu kakra kra nti ata na beluchi no ye nwo wo mo na papa so den sa ko school we sure ni awon ba na mu so den sa den ko school and I said the all kind of penny almost on inside school. Yeah. Teacher, I mean, you've made a lot of impact. Radio one kasano this month na me DJ award near me 28 years. Hey, in radio. Wow. And I'm static a born you man kasano so radio so no 25 years. And so super penny this. Oh, I see. 87.9 Kumasi. Timo no mo na mo dwen say mo na mo ye mo nya botre wate mpanimfo wa adwuma nim. Oh, but ya na mo ye consistent ho. Inspiration at the man for because Anabila you see and sometimes when you get there udru ha say one tena see anhwe we you not recognize also so Jenny know how far wako. I mean say ye ni etie na Billa I mean me kai say and them papa ne mamu tie da bia me kofi a mo say we radio ni de wono ni enim so ba be because cry 87.9 Kumasi so suma the radio be so nja no waka wanu atum me pictures and me share pictures and me e bu bia na ba be 90% na me kuta radio enti ye nyini so na de ensa so ntina na Billa de na e bi wa da ensa so say na yetie won mu yetie na Billa no ne mpanifo bi omo aye adwuma na che ba nyame adom say no omo hia so a omo nkyira omo ho omo nkyira omo ho aho say John time okay radio time okay enye ne come abeka say oni wa wunim no hu zo no ba omo na aye radio no na BBC ye na ade a da bia bodon wo mitrim Akoma FM so aka say something de me din Billa on na de mame oh yura oh okay obisam say na kasa obisam say wo radio so be fedin be na me say me pe opana oh okay no say kasa na me kan ne opana na de anya intimi mpe kwakumosi ana Billa oh okay na me say ne mpe Billa no say ne fa wow era ana shire din so wo 1996 me nyoma former president ko for me 1992 me adubo ahe na 96 me yema akofo ti yeto oba na olusu ye no ne yewura edi nkomo na me ko wura mu e pa che osempese me ne papa nkasa akra ti me dia rocheche sem Akoma FM 87.9 Kumasi na santini kasi uhunu a young person na dwe mu du say akora we no the penti free of frame of abesine oh okay na me won shira that was 2006 2005 na mkoko chia skoma mpon na me nim no to hini bi na di me me ko chia no so hu me na ni giye no je me number so me de je ne de ti 2006 me wo program so ye adwuma na me hu se papa na frame me pick ya no se so na wo bo nwum no na me se na number cha me so kanyi ma wo bo ne kama pa me ne sante hini na me yetie wow wa no ma start in my basa wow I no more say adwene no wonim se nye de ni petie but it me see sometimes I catch you say santiman nyina wura Kumasi ready bebrebe nyina isa break say wo de na wuti so entina me bo city boys nyumbi ehwa na me twema anyim ni si ya pe na me de Dr. Kejes nyumbi shem di bi be shem no na me se nyimo idie baby a wa wuti mi bia betimi atie bi na emom eyeme ame ofa ase na me bo ama no sante hine ono na asko mampo hine omienu na me de nyimo ema wo mu me se mi wura sabre wuti mi so otikem kura akura fa na bo hon kakra akra wana asko mampo hine sa afre se Akoma FM 87.9 Kumasi sadia no ebe wura mi mu se otidan mu tembia na wo ye bibia wonni momu e wa bo titi that's true ti ase bia o radio so kan ne wo ye o radio so bia no e so mo ni da ho na sabi odi adwen to na o ye ni yie ya e do ko achi normally no ya na wo kan sempa ase ni panti wo ka boni an ye tata wo ba me dem nim se wo ka papa e ko achiri e chen boni Nana Billa Kantanka na adwuma se adwuma no eye de radio ai na no bibi sam said that ben na retire no so mu sa of abusia mponza so retire no retire afuna me be plan okay that me ko retire your faso angel ni
Well, The Angel TV akra. Ayi Kwajo Dixon. oh, Kwajo answer omuno Kwajo oye radio ache but onye omo starting. Yeah. Okay. Yeah. Kwajo nyo ni offer ayi no na starting. Offer in mo tech phone bi nye bia. Min Kwajo there okay. I just want to Chief news. Well, I said you know Kuma say for Kofi Apia no. We of Abosi. Yeah. Akoma FM. And then of else one thing. We nipa wache omu pa say Akoma FM 87.9 Kumasi. Kokwami free school mo so no obo campus radio. We are no about take. That's true. Nana Billa Kantanka. Yeah, you free o. Come on I did there. But Kwame free o tech na smart be replacing me wa. Yes, we free no Smart be replacing. And now osan free Fox. and so free for us. And smart aba. Yeah. Nti me ko free me kan Kwame no makai see loving scenes so. Yeah. Edmura. Also can we times no. Cause on start. There be loving the strategy o mu now, yeah. On start as silence DJ e wo GBC. Edmura no. Anyway, on the ono ache o. Nana yabo abaso. The loving secret chasing Kwame. We so be Kwame the oldest. Yes, we nyina be say yeah. Loving secret. We see him crying. Mamena metie for as titru. Ebinuma di machia from retenten o tisa ha na me wope. No we yin radio flow da koto no. And da bia obi wo beautiful na no fra. Ma hwehwe wa che o na me so agya radio. Say wo ha ene ma hu we die. Maka. Na ahye wo nkuna. Yeah. Nti esre yenya radio no. Baby. Me gya dem de na me kwakodi. Unko baby Ejuma anso. sante hine de ahye me nsa. Na me gya akodi de he. Unko baby anso. Haya anso na me wo. Me retire kura bes haje contract. Ewa ha. Nana unya nko de ya Ivanzi kumni ayi de your friends say ukura de say umam. Hey man go be 10 years ahead of you ana. Eno. Broadcasting. We got 20 years. Which is ahead of 20. Be 15 no. We got 20. For reporting kwa ye be The all can say so who got 20 years and so who ye 10 years ahead of Sir John. Zana mi Say Sir John the ono yeah starting them say no primary. And you know correct. do the anya no ne come just oh yeah 10 years ahead of. Oh yes. And you know correct. How na Sir John asem ba no anya. Na onim Sir John na Billa there. T. Me 2 minutes. You mate. Ko bi jawa ukwa kodo free Kentama. Na dia bi twema Ko bi da ka che ne say. Sana asade. Wa mama hu ne na de bisi china. Ka chere no. Isam no so bi aba. Kofi on yes we do ka wote ndi enya me ka che no. Sir John on a more serious note. Na Billa there. Oh. Me tina mo 4 years. Started Billa 4 years. Billa there me honestly say me research kakra. But so far there say Billa that one started by 1970 ho baby. Radio no. On no time of start here obeka wa ha. O say busa question. Ah. Na we die boss ah. Billa